A pazite sad ovo. Ako ću uopće uspjeti. Znači, ovo su svi Dove Invisible Dry dezodoransi koje obožavam. Jedini mi je najbolji, jedini mi paše. Probala sam još nešto između toga, to što vidjeti u proizvodima koji mi se ne sviđaju, logično. Jedan jedini dezodorans za mene i ne planiram isprobavati nikakve druge, tako da neću dužiti o njemu. 150 ml ima moj sveti gral, doslovno. Još malo gelova za tuširanje od Pure and Basic, što sam vam rekla, tad sam vam i u potrošenim proizvodima prošlima rekla i u ovima ću vam ponoviti, jednostavno kažem, 300 ml imaju, samo su različiti mirisi, dobro očiste kožu, dobro pijene, dobro naprave posao, jeftina im je cijena, tako da kažem, sve preporuke Zijaja, mora biti Zijaje svagdje. Ovo je Kupuaku, kako god, 500 ml, znači ovo sam trošila ljudi moji preko zime, ali fantazija od proizvoda. Znam da je stariji proizvod, znam da su ga većina ljudi isprobala, ali eto, na mene tek sad došao red i stvarno, baš sam ga s užitkom trošila i sipala u kadu i radila pijenu od njega i stvarno ko malo dijete, ali stvarno sam ga obožavala. Fin miris kao onaj peeling koji sam prvi potrošila. Sve preporuke za Zijaju, kažem, stvarno ih obožavam. Mužev, pogledajte. To je tako istisnuto, pošto do zadnje kapi se mora potrošiti. Ovo vam je kopija parfema u tom smislu. Znači, unutra je bio miris od Dior Sauvage-a. Stvarno, nabavila sam to, obožavam, znači jednostavno, mislim da nisam čak ni vidjela da se može baš kupiti. Mislim da se može dobiti u setu sa Dior Sauvage parfemima. Mislim da se može dobiti i gel za tuširanje, ali eto, ovo je kopija. Znači, ko brat blizanac, ali kažem, miris identičan, tako da kad se s ovime tuširao, možete misliti što je bilo poslije. 2 parfema za kantu za smeće, Denk Meat, znači nema kojih nije hvalio, kojih nije probao, najvjerovatnije, tako da od mene isto sve preporuke. Ovdje sam sačuvala 2, stvarno kupujem ih redovno, koristim ih redovno, stvarno smeće miriši, što drugo da kažem. Mirisi za kuću, ovo striktno su Airline, kokos i ananas i jabuka, potrošeno sve. Imam onaj uređaj koji jednostavno se stavi u to, šprica se, odlični, stvarno, jako lijepo miriši prostorija. To sam kupila, neću reći nedavno, ali mi je stajalo dosta dugo i sad pogotovo kad je malo zatoplilo napokon, jer ovdje u Njemačkoj se mijenjaju svakodnevno 4-godišnja doba, tako da jednostavno stvarno jako lijepo osvježa prostoriju, jako lijepo miriše, tako da sam stvarno zadovoljna, kupujem ih većinom u Pixrausu jer koštaju debelo jeftinije nego u DM-u ili ovim normalnim trgovinama, tako da sve preporuke od mene, ako i to gdje ima Pixraus u blizini. Dalje ćemo nastaviti sa muževim šamponima za kosu. Ovdje imam 3 različita, vjerojatno ste ovaj vidjeli više puta u mojim potrošenim proizvodima. Mislim, meni su oni svi isti, možda samo malo drugačiji miris. Stvarno jako dobri, po 400 ml imaju, Saras mirise i normalno pričaj. Po 400 ml imaju, stvarno, neću reći da mu dugo traju jer kažem malo prije sam rekla njemu stvarno ništa dugo ne traje, tako da ok, sreće pa ja trajem. Uglavnom sve preporuke, fino mekana kosa, pričala sam im već o njima, uvijek ćete ih vidjeti u potrošnim proizvodima, kažem pogotovo ovaj, ne znam, uvijek se vata za taj, ovo je nešto bio nedavno isprobavao, ali kažem stvarno je zadovoljan i njemu su, bar je on tak bio rekao, njemu su sva 3 podjednako slične, kažem možda vrlo malkica razlike u mirisima, ali ništa specijalno. Rituals of Sakura, Organic Rice and Cherry Blossom, skrab za tijelo. Znači, miris. Stvarno obožavam Rituals, obožavam. Ne mogu, ovaj miris je fantazija. Ovo sam bila dobila u adventskom kalendaru, pa je malo pakovanje od 125 grama. Mislim da je veliko od 250 ili 225, nešto na tu foru. Ali uglavnom i ovo malo mi je bilo sasvim dovoljno da isprobam, da se zaljubim, da stvarno perfekcija od proizvoda. Ni preblag, ni toliko grub, mada sam ja više sklona grubljim pilizima jer želim jednostavno znati da mi se nešto dešava na koži nego oni koji su ko struktura gela pa kao ima neke čestice unutra, to jednostavno ne volim i ne trudim se kupovati jer stvarno ko onaj Dove što sam imala makadamija ili tako nešto, badem ili ne znam, uglavnom on mi je bio stvarno, je on bio u ovakvoj teglici, ali jednostavno kada sam koristila gel za tuširanje sa nekim česticama. Ovo je peeling za mene stvarno
top, ko može nek isproba, nešte se pokajati, stvarno radi svoj posao, em miriši, em se zadržava na tijelu, em miriši čitava kupaona, tako da eto, kućete bolje od toga. Sad baš jako primijetim na kameri, pa rekao ajde da vam kažem, ovo crvenilo što vidite, to je meni preosjetljiva koža, jednostavno takva mi je na licu, kažem nisam sklona crvenilu, ali jednostavno kad mi tak nešto se pogrebem ili jednostavno pipnem kožu možda na malo nezgodniji način, odmah mi izbije crvenilo, ali kažem, eto, dešava se nekad, ali moram vam to reći, pošto se baš vidi veliki kontrast, rekao, pa da ne bi bilo šta je sad to. Uglavnom da mi nastavimo dalje sa proizvodima, ovdje imam kao što sam vam pokazivala kad sam ih i kupovala, tako ću sad pokazati dok su prazni. Znači maska, balzam, regenerator kako god želite i šampon za kosu od zobenog mlijeka Hafermilch. Šampon 250 ml, balzam 200 i maska 250 ml. Stvarno sve preporuke, piše ovdje da je za osjetljivu kosu, da ju njeguje, stvarno sve pohvale, sve preporuke, eno mi u paoni još 2 ova, pošto je maska bila dovoljno za i ovo i za ono, jer sam ih namjerno htjela koristiti sve u isto vrijeme. Ono ima možda za jedno pranje, tako da nisam ih htjela sad bacati u potrošene proizvode, možda će idući put neko drugi voljeti čuti nešto više o njima, tako da eto. Miris je stvarno bio ok, ja ne mogu se žaliti na ništa, mislim, znam da su neki rekli da je onako malo, pa meni je ok, većinom se privikne na mirise, stvarno sve sam slistila, potrošila, operem kosu, zavežem ju, gumica sama klizi sa kose, znači nevjerovatno mekana kosa, stvarno šta je, bez obzira kažem što je moja kosa nije zahtjevna i dosadna je, ali ovo stvarno fantazija i kažem sad ću malo stati sa korištenjem tih proizvoda, pošto da bi se kosa jednostavno ne bi zasitila, jer vidim da je već malo naporna, zato kažem sreće imam ono još za jedno pranje i onda ću stati. Iduća maska na redu je od Garniera Hair Food, banana, 3 u 1 maska za suhu kosu. Pa sad, jer ja imam suhu kosu i nemam, možda malo masnika od tijeme, ali kako kad, suhe vrhove, pa ajmo to tak nazvat. Uglavnom, ova maska je toliko velika, 390 ml ima, nikad potrošiti ju. Mislim, miris banana, to sam obožavala kad ju operem i kad legnem onako fino sa mokrom kosom, pošto ja ne sušim kosu kad idem spavat. Muž uvijek pita, kaže koja je to, što si to stavila u kosu, je li to banana, ja kažem da, kaže tako da stvarno što se tiče mirisa fantazija, što se tiče efekta na mojoj kosi, ne znam, ali nije mi bila loša, zato je u ovom videu stvarno mi nije bila loša, zadovoljna sam bila s njom, da bi kupila ponovo, ne znam jer mi je ogromna militraža, voljela bi da je u manjem pakiranju jer ja stvarno kažem predugo to koristim i meni iskreno onda dosadi proizvod i stvarno mi ga se onda ne da trošiti, onda ga počnem mrziti zato što mi stvarno dosadi i hoću ga uporno što prije potrošiti, a ne ide. Ne mogu staviti pol kile na njega, mislim pol kile ni nema, ali ne ide. Tako da je manja militraža, da, ovako ne, ali kažem stvarno zaslužuje biti u ovom videu jer je izuzetno bila dobra, ako ništa drugo bar miris. Pastice za zube, najomiljenija, najsavršenija pasta za zube meni i mužu, mislim kad je on to bio rekao, stvarno, ali mislim da sam to već bila spominjala u jednom od videa, 75 ml ima, sa ugljenom je, navodno izbjeljaju zube, ja imam svoje mišljenje o izbjeljivanju zuba što se tiče kaladonta, to je zubne paste, tako da nećemo o tome, ali uglavnom da je dobra je, da dobro očisti zube, da dobro opere zube, da je fin dah poslije nje, da stvarno sve preporuke za ovu crnu, stvarno s razlogom je skuplja od ovih drugih, tako da, mislim, ne puno, ali skuplja je. Ova isto se može svrstati među nju. Ljubičasta Max White Sparkle Diamonds, također 75 ml. Super. Znači, stvarno super. Fin dah posljednje, stvarno jako lijepo očisti zube, tako da ona mi je u rangu sa tom crnom i definitivno ću je kupovati iznova i iznova. Kažem, mužu je isto ok, kažem, uz te dvije ne želim ni jednu drugu, tako da, definitivno. Ova je Sensation White, ne Sensitive nego Sensation White, također 75 ml, također Colgate kao i ove sve, baš volimo Colgate marku, mislim je izvikana i je standardna, ali stvarno ne znam, ne može mi se usporediti baš sa drugima, to je moje osobno mišljenje i njegovo. Da, ovdje isto piše da su zubi bijeli u 10 dana, neću o tome, uglavnom isto stvarno dobra, standardna, klasična, ali kažem pošto smo isprobali od iste marke bolje, tako da ćemo vjerojatno nastaviti koristiti neke druge. Ovdje imam Balea Sugar Scrub, ovo nije potrošeno, namjerno sam donijela iz kupatila da vidite, jednostavno znači tako i izgleda. Ovo je peeling sa vitaminom C za svaki tip kože,
2 puta po 8 ml ima, znači jednu sam potrošila, zato sam i donijela da vam pokažem savršenstvo. Znači, ovo je izašlo nedavno i eto, bar jedan proizvod da nije prahistorijski, ko što inače se to kod mene zna dešavati, pošto ja trošim, mislim imam jedno lice i jednu kosu, tako da stvarno kod mene jako dugo proizvodi traju, a željela bi pokupovati sve i svašta, a ne ide, a ne otvaram proizvod dok ne potrošim taj koji trenutno koristim, tako da što da vam kažem. Uglavnom, sve preporuke za ovo, znam da su puno njih sad to nedavno hvalili, koristili, znači nemam riječi, tako dobro ispelingira kožu, super, znači lice glatko, čisto, mekano, ulja ima ja mislim malo u sebi, tako da eto, ako neko ne voli baš ulja, možda bi trebao preskočiti, ali ja jednostavno nisam dobrih sat vremena poslije toga apsolutno ništa stavljala na lice, nisam imala potrebe, niti me zatezalo, niti išta, tako da stvarno, a ovdje je tvrda voda u Njemačkoj, tako da se samo umijem, ja mislim da bi mi koža tak stajala. Uglavnom, odličan proizvod i sve preporuke imate od mene. Sad sam tek primijetila da sam cijelo vrijeme možda malo preblizu, jer kasnije dok uređujem video, stvarno sam preblizu. Tako da malo ću vas ipak udaljiti koliko budem mogla. Mislim da je ovo ovako ok, nek se vidi ova moja raskošna punđica. Ovdje imam 2 Gladeova mirisa koja se utaknu u za struju. Muže u sobi, ne da mi se sad ići po to, ali uglavnom fantastično. Inače, kažem, stvarno u zadnje vrijeme tražim neke mirise za stan, za prostoriju, mislim da sam našla, ali nije potrošeno, tako da neću vam sad još trenutno pričati o tome. Ko me prati na Instagramu zna. Tako da ovi stvarno koji se tako uštekaju u struju, jednostavno to jest prvo se ušteka u taj aparat i onda se stavi u struju, mislim stvarno oba 2 mirisa su tako divno mirišala, tako mi se stan fino osjetio od njih, tako da eto stvarno moje preporuke, pošto sam kupila svakako taj uređaj, mislim došlo je s time s jednim, drugo sam kupila, tako da ću nastaviti definitivno ponovo kupovati i stvarno ih volim. Kažem, mirisi su baš proljetni i ljetni u tom smislu, znači ne mogu sad trenutno nam objasniti, mislim da nisam ostavila nijedan paketić u kojem su stajale, na kojem je napisao miris, ali znam da je jedno bilo ko mandarina, a drugo je bilo onako baš friško osvježavajuće, tako da sve imate pohvale od mene. Nisam zaboravila reći, nego svakako sam išla random, sad sam ga izvedla iz vrećice, Asebon šampon za protiv suhe prhuti, peruti, kako god, 200 ml, njega kupujem samo u DM-u u Hrvatskoj, tako da žicam koga god stignem da mi ga donese, moram ga imati u pripravnosti, pošto isprobavam isto svakakve gluposti za kosu i onda mi se nakon nekog vremena zadesi da mi se pojavi perut i naravno ja to onda moram sanirati. Najbolji šampon za to je definitivno ovaj, sve preporuke za Asebon, šampon protiv suhe prhuti, to ovaj sa zelenim ovim, a imate isto takav i plavi koji je protiv masne peruti i svakog kažem gdje sam čula, pročitala, vidjela, svi su bili zadovoljni. Mislim da sam čak bila u onoj grupi Ženski recenziraj, u njima sam pročitala isto da taj drugi isto hvale, kažem ja ne mogu reći za taj drugi jer nisam ga probala, ali ako je ista marka, pretpostavljam da bi trebalo raditi istu stvar, tako da ja sam s ovime pre zadovoljna. Definitivno sve preporuke i kažem, drugi isto već imam, tu i tamo sam ga već koristila, jer kažem, treba mi nekad. Nivea Men, Dry Impact, roll-on za ispod pazuha, logično, mužev, super miriši, super miriši, njega samo koristi, obožava ga, nekad proba neke druge, ali nije zadovoljan i to većinom onda on baci ni ne ostavi u mojim potrošenim proizvodima, a kažem za ovaj već imate preporuku sa ovim crvenim slovima, stvarno odličan proizvod i samo, kažem, većinom samo njega koristi, osim ako eventualno ne kupi nešto drugo, ali ovoga uvijek ima, tako da i u prodaji ako mu zafali, tada može skočiti i kupiti, tako da uvijek ovaj sa crvenim slovima. Ovo je ta jedna od gluposti koja mi se zna desiti, to jest koja mi zna izazvati perut. Pretpostavljam da od toga nemaš ta drugo bit od prilike kako sam ja pohvatala ono što koristim za kosu. Ovo je Nihan parfem za kosu. E sad, nemojte me razapet, ali ja volim te stvari i nekad kad mi je masna kosa, kad je onako zaližem, zavežem, kad idem na posao, volim ovo stavljati. Kompletno je potrošeno, a traje, ja mislim, 1,5 godine sigurno da sam imala ovo, sad već imam drugi sa drugačijim mirisom koji je još intenzivniji i još bolji, stvarno kosa čitav dan miriši od njega. Kažem, znam da vjerojatno nije baš preporučljivo špricati to na kosu, jer kažem, to je parfem za kosu, ali mislim da je toliko štetan, smatram da ne bi bio u prodaji, tako da opet, danas je sve štetno, tako da šta da kažem, ja sam stvarno ovo otkrila, volim to koristiti, 100 ml ima, kažem, stvarno
ogromno dugo traje, jer kažem ne treba vam puno, na pumpicu je tako da se raspršiva, kažem miris, fantazija, uglavnom sve preporuke za ovaj Nihan parfem za kosu, drugi je isto Nihan, kažem samo drugačiji miris, ali nemam riječi, stvarno za masnu prljavu kosu, kad ne stignete da je operete, ovo staviti, fantazija, eto doslovno, stvarno, nemam riječi. 1 Million, kupila sam mu za Božić u setu, 50 ml je ovdje bilo standardno, klasično, vjerojatno nema muškarac koji ga nije isprobao ili makar tester ili šta god, klasičan muški miris, stvarno ga obožavam, dugo se zadržava na njemu, na robi, čak nekad znam i oprat garderobu, pa je pomiješano sa onim omekšivačima i sa ovim parfemom, tako da stvarno sve preporuke, ali kažem, što drugo da vam kažem za 1 Million od Paco Rabanne, osim same pohvale, izvikan parfem, s razlogom izvikan, tako da definitivno. Huda Beauty, osim šminke, Huda Beauty ima i svoju skincare liniju, ne doduše sve, ali počela je izbacivati neke proizvode, tako da sam ja među prvima ubola ovaj Wishful Yo Glow Enzym Scrub, znači scrub za lice. Ovdje ima 40 ml, AH, BH, od ananasa enzim i od papaje. Miris super, ne preintenzivan, kažem, ja nemam problema s time kad stavljam parfumerizirane stvari na kožu, mislim, nemam neku reakciju, bar nisam primijetila, tako da, što se tiče mirisa, stvarno sam, ili mi super miriše, ili mi ne miriše nikako, kažem, eto, jedino je to razlika, ali stvarno mogu biti parfumerizirani proizvodi, nemam problem s time, iskreno. Ovo stvarno definitivno tako dobro očisti kožu. Većinom ljudi kažu da oni koji imaju samo šminku, nek se bolje drže šminke, nemaju se šta upuštati u skincare, ali pošto je takva situacija kakva je u svijetu svagdje, najbitnije je trenutno skincare, mislim da se puno manje šminke prodaje od kozmetika od skincara, jer svi brinemo sad o svojoj koži radi tih maski, radi svega gluposti što stavljamo na lice, radi te situacije. Tako da stvarno, ali opet za nju mogu reći da sam prezadovoljna, stvarno napravila pun pogodak. Druge stvari nisam doduše isprobala, jer kažem, previše stvari imam koje bi voljela probati, a imam jednu kožu i to sve ima rok trajanja i jednostavno ne želim otvarati proizvode i isprobavati i onda da mi propadnu, a sve plaćam sa svojim novcima, tako da mislim da nema logike. Uglavnom, kažem, za ovaj Wishful sve preporuke, on jednostavno se stavlja na suhu kožu i kad krenete trljati po licu, počinje se stvarati ko mrtve stanice kože, ajmo tako reći, uglavnom guli se onako sa lica i to jednostavno cijelo vrijeme utrljavate i onda se umijete, ali koža poslije njega, ljudi moji, nemam riječi, stvarno, kažem, sve preporuke, ovo je bilo malo pakiranje, naravno dolazi u većem od 100 ml, ja mislim, je na skupljoj strani, ali stvarno da vrijedi definitivno. Ovaj slatki parfemčić sam čak htjela zadržati kao ukras, možda i hoću, ne znam, ali ga vam svakako moram pokazati pošto je potrošen. Uglavnom, znači ovako, na jeftinijoj strani cvjetni parfem, nisam ljubitelj takvih, ali ovo za posao ili za tako nešto do trgovine otići ili šta znam da se ne koriste skuplji parfemi, ovo je odlično, kupila sam u Milleru, mislim da je bila i crvena, ovo je pink, možete vidjeti kako izgleda, stvarno je prekrasno, stvarno, baš ono, dekoracija, može ostati bez problema, niko ne bi čak ni skužio da je parfem, eto, da ga sad nisam ovako otvorila ili da ga neko ne otvori, tako da stvarno sve preporuke, mislim da je bio koštao oko 10 eura, što tako koštaju parfemi koje kupite i u Milleru i u DM-u, tako da smatram, mislim, ovi na jeftinijoj strani, tako da smatram stvarno da se isplati, ja sam bila prezadovoljna, stvarno, mogu čak reći za te novce da se dugo i osjetio na koži, tako da stvarno definitivno velike preporuke i kažem, njega ću baš ostaviti sa strane, eto, za neku dekoraciju, neki ukras, kad si napokon složim mjesto gdje ću se stalno snimati, uglavnom imam svašta u planu, ali još uvijek neke stvari nisam ostvarila, ali doći će sve, vjerujte mi. Balea Men, Balea Men Body Lotion Winter Active, koji je gledao adventski kalendar, koji ima doduše najviše pregleda na mom YouTube kanalu. 50 ml ima, znači u njemu je dobio, to jest ja sam ga kupila, ja sam ga otvarala, on je koristio svojim, to jest ja sam ga i mazala, ali bila samo njegova koža, eto. Uglavnom, za 50 ml stvarno ok, par puta smo koristili, mazala sam mu većinom leđa s njime, masirala tako ono, ali kažem stvarno, što se tiče proizvoda, mogu reći da je stvarno ok, miris je bio baš onako na muškastoj strani,
na muškoj strani. Tako da eto, što reći za tako nešto isprobati, stvarno mogu reći da je bio baš zadovoljan, mislim ja isto osobno. Balea Men također iz adventskog kalendara, peeling gel sa kamenčićima od vulkana. Mislim, stvarno se osjeti onako ko puno grublje čestice, jer sam ga ja probala, muž ga je probao možda jedan put, dva put i njemu se to ne da iskreno koristiti. Meni je bilo žao da to stoji malo pakiranje, 20 ml, tako da sam ga iskreno ja potrošila. Nije mi ništa nasmetalo, bez obzira što ovdje piše Balea Men, mislim, svi smo mi ljudi i sve to možemo isto koristiti. Tako da stvarno što se tog tiče, super, stvarno peeling, fina mi je koža bila poslije njega, mislim, meni je većinom poslije ovih stvari koje koristim, pošto sam sad već naučila šta odgovara mojoj koži, a šta ne, tako da stvarno poslije dosta proizvoda je meni koža glatka, čista, tu i tamo koji prištić, naravno koji svakome, ali da baš imam problema s kožom, hvala Bogu, nemam, tako da većinom mi dosta stvari odgovara, mislim, nemam nikakvu reakciju od njih kad nešto novo koristim, tako da eto isto, stvarno, dobra stvar, njemu naravno neću kupovat, mislim da možda se čak nađe i u većem pakiranju, ne znam, nisam sigurna, možda ne baš u toj ambalaži, ali vjerojatno da ima, ali on to ne koristi i ne mogu ga natjerati i ne želim trošiti te proizvode na sebe zato što ja imam svoju wish listu i svoje proizvode koje želim isprobavati, tako da. Drugi parfem koji imam je Chopard Wish, 75 ml, ovo je isto na jeftinijoj strani, ali ovo je baš parfem, mislim, ono je, eto, tako, mislim, isto miriši, osjeti se, ali ovo je stvarno parfem i da skuplje košta, mislim da bi vrijedio, jako fin miris, intenzivniji, neću reći da je cvjetni, nego je malo više onako elegantniji, profinjeniji, znam da ima i onaj drugi, onaj crvenkasti ili bar crveno pakovanje, ovo u plavom pakovanju i plave onako tekućina od parfema. Ali stvarno kažem, miris M se zadržava, M je dobar, tako da s vremena na vrijeme ga kupim kad mi se baš ne daje novci za neke skuplje parfeme, tako da stvarno sve preporuke za Chopard Wish u plavoj kutijici. Vrlo često se zna naći i na popustu i vrlo često zna biti u setu sa body lotionom ili sa gelom za tuširanje. Moja mama ga obožava, tako da s vremena na vrijeme ga kupujemo i ja i ona, mislim ona čak češće nego ja, tako da stvarno definitivno sve preporuke. I zadnja stvar koju još imam od proizvoda koji mi se sviđaju, moram im ih ovako isto pokazati koji svoje dezodoranse. Uglavnom, to su njegovi lakovi za kosu. XL pakiranje, to mi je bilo najomiljenije, stvarno mu je dugo trajalo. Sad u zadnje vrijeme se koristi ovo, eto, ovako možete vidjeti. Ima za kupiti samo ovo manje, ali uglavnom najbitnije mu je ovo da piše jačina 5 i da su crvena slova, to mu je najbolji, on ga redovno koristi, znam da nije ni lak za kosu dobro koristiti, ali to nema problema ni sa peruti ni sa ičime, ja šta god da stavim nešto na kosu, meni već izazove reakciju, njemu ne, tako da uvijek kad namješta kosu, namješta ga sa lakom, ovim taftom od Schwarzkopfa, tako da, eto što drugo da vam kažem, i već sam i njih spominjala u potrošenim proizvodima, tako da bez veze sam ostala ovo, ali eto samo da vidite koliko se to sve troši, ono što zaista volimo, stvarno imamo u više primjeraka, definitivno. Zaboravila sam, nije. Eto, za kraj ću vam pokazati ovu četku za kosu, stvarno dugo me je služila, možete vidjeti koliko je izlizana, izribana, znači katastrofa, bilo je vrijeme da ju potrošim, stvarno, kažem, pošto je moja kosa takva kakva je, znači ni četku za kosu ne očekujem, ne znam kakvu, sad imam jednu drugu koja je kopija one Tangle Teaser, ja mislim, ako sam dobro rekla, tako da, eto, i stvarno je super, bez obzira što je kopija, ali ova je bila neka najobičnija i stvarno htjela sam vam pokazati, ali mi je stvarno dugo trajala, sigurno sam imala 5-6 godina, tako da odslužila si svoje, sad si fino spremna za smeće, tako da bye. Samo da vam još sitnicu kažem, sad će ovaj video završiti i ja se bacam na snimanje proizvoda koji mi se ne sviđaju, možda će to nekima biti čak i zanimljivije da vide na šta da ne troše svoje novce. Tako da neću vas pozdravljati, nego samo jednostavno nakon dan, dva vidimo se, to jest meni odmah, a vi nakon dan, dva, ako čak ne objavim i u isto vrijeme, ne znam ništa, to je kod mene ovako sve se mijenja, tako da jednostavno vidimo se vrlo, vrlo brzo u proizvodima koji mi se ne sviđaju.